lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC ya xa Twi suka Studio 12 Auckland Park eJoni. Cat Matlala na vahihlwakulobye ku nga maphorisa va ya ekhoto mayelana na thendara le xiphoriseni ya 360 million rand. I have not done anything here. I'm on social media. I'm everywhere. My name is painted. Muhehliwa wa ku dlawa ka nandzu kumbe muhehliwa ka nandzu wa ku dlawa ka witness D a khunguvanyeka hi ku yisiwa ka nandzu eka rin'wana siku. Over the last year, we've played a lot of teams that have challenged us physically. Algeria is similar to Morocco, very organized. During WAFCON, sometimes played with a low block. Kasi ka mitlangu mudzaberi wa Banyana Banyana a tivisa xipano lexi nga ta tlanga na tiko ra Algeria. Waka hina nkarhi nakambe lame mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 hi haxa ka channel ya mahungu ya SABC le haye hi vuhaxi bya DTT. Ripere Vusimusi Cat Matlala a ri ekhoto ePitori kun'we na ntlawa wa vahihlwakulobye ku katsa na vageneral va le xiphoriseni va langute na swihehlo mayelana na thendara ya 360 million wa tirandi ya le xiphoriseni leyi vuriwaka ku va yi nyikiwe khampani ya Cat Matlala ya Medicat 24. Vahehliwa va hi lava kumbe vahehliwa van'wana vahehliwa lava 16 wa vona va katsa Brigadier Rachel Maching loyi a ri mbhoni eka ntshamo wa khomixini ya Madlanga namuntlha a ri bokisini kun'we na Cat Matlala tanihi vahehliwa. Lava 16 va vuriwa ku va bohe xikungu xo tiyisa leswaku thendara yi kuma hi khampani ya Cat Matlala leswaku van'wana va vona va ta vuyeriwa. Loko a nyika vumbhoni eka ntshamo Madlanga un'wana wa vahehliwa Brigadier Macheng u pfumelela leswaku i nyikiwe mali no xaveriwa swilo swa manyunyu hi Cat Matlala. Magistrata u pfumelela ku va tshunxa vahehliwa hinkwavo hi bail ya 80,000 na 40,000 wa tirandi ku ya hi ku hambana ka vahehliwa handle ka Cat Matlala. Huvo ya vuchuchisi va ri se va nghene hansi va le ntirhweni ehansi ka nhloko yintshwa Advocate Andy Mutivi. The message has to be sent to the public of South Africa to make them understand that there is nowhere to hide, because it doesn't matter who you are, there's nowhere to hide, and we'll make sure that we'll follow up on all the matters that needed to be followed up, and we will do that meticulously. Do you expect any further arrests? Yeah, with investigation we can never say no. It's possible that we can have further arrests after this. Kasi loko swi hatitani maphorisa va tiyisisa ku nhloko ya maphorisa tiko hinkwaro General Fani Masemola u lerisiwe ku ya ekhoto n'hweti leyi taka. Masemola na yena u vula ku va a khumbeka eka vukungundzwani bya thendara leyi ya le xiphoriseni ya 360 million wa randi leyi nga nyikiwa khampani ya Cat Matlala. I can confirm that the National Commissioner of SAPS, General Fani Masemola, was served this afternoon with a notice to appear in court on the 21st of April on the Medicare 24 tender. General Fani Masemola remains fully committed to upholding the rule of law and the integrity of the office he serves. He has taken note of the charges brought against him, and he has pledged his full cooperation with all lawful processes. He welcomes any investigation or any lawful process that seeks to address any allegations of wrongdoing, as this is the right and necessary course to ensure that we instill that public confidence and public trust in our institution. And it is also essential that all these processes take place transparently in a fair manner, and he has pledged his full cooperation and confidence that this legal process will allow the truth to emerge. So I can confirm that he will make himself available on the 21st of April in court. Wanuna loyi hehliwaka hi ku dlaya Marius Flam van der Merwe loyi a tiveka hi Witness D eka ntshamo Madlanga u ta tama a ri exitokisini ku fikela loko a ya ekhoto n'hweti leyi taka. Khale ka phorisa ra Special Task Force Matiphandile Sontheni a tlhele ekhoto ya le Brakpan ku ya kombela bail. Okay, my children, I must take my children to school. I've got a lot to do. How many children? I've got 3 kids. I haven't done this. Do you know who appointed this lawyer for you?
mani na mani a lava ku twa leswi humaka enon'wini wa Matipandile Sotheni loko a vulavula na khoto. U kanete swihehlo hinkwaswo ehenhleni ka yena. A tikomba a hlundzukile. Sotheni u sinse ku a hi yena a nga dlaya, naswona u kombe ku nga tsakisiwi hi ku hundzeriwa emahlweni ka xikombelo xa yena xa bail. I have not done anything here. I'm on social media. I'm everywhere. My name is painted. So, Your Worship, for postponing this case, it's delaying the matter. And I wish to assist the court. I'm ready with my statement. I'm ready to say what had happened. Sotheni u tlhele a vula leswaku a nga n'wi tivi gqwetha leri nga n'wi yimela ekhoto. I wish to assist the court, Your Worship, because the lawyer here is the first time I see him today. He's not been given instruction by me. He did not even take my statement, Your Worship. I'm arrested here for something I did not commit. And the instructions are coming left, right, and center, Your Worship. I'm being decided upon. Huvo ya vuchuchisi va vula leswaku va nge anguli eka vuyimeri bya nawu bya Sotheni, kambe veri va lulamile ku nga yisa emahlweni na nandzu. Must understand that the state does not enroll any cases unless there's a prima facie evidence against the accused. And in this case, the accused has a case to answer to in court, hence he appeared in court today. Remember, who the accused appoint as his lawyer, the state has nothing to do with that. The lawyers come on record and tell the state that they'll be representing the accused. The state has nothing to do with regards to who the accused appoints as their lawyer. NPA veri vulavisisi byi karhi ku yisa emahlweni. Nandzu u hundzeriwe eka siku ra vu 14 n'hweti ya Mudyaxihi mayelana na xikombelo xa bail. Nhlangano wa AfriForum wu lava leswaku huvo ya vuchuchisi NPA va languta hi vuntshwa xiboho xa ku va matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula a nga tengisiwi. AfriForum yi vile na nhlengeletano ya mahungu ePitori laha va nga paluxa swihehlo ehenhla ka Mbalula. Swihehlo leswi swi katsa holiday ya Mbalula na ndyangu leyi nga va eDubai hi Krismasi ra 2022. Hambiswiritano, vandla rako ra ANC va ri swihehlo leswi i tipolitiki ntsena ku hava nandzu. AfriForum va ri NPA yi fanele ku langutana kambe xiboho xa yona xo ka yi nga hehli matsalanankulu wa ANC Fikile Mbalula. Nhlangano wu humese maphepha lawa ya nga na vuxokoxoko bya Mbalula, va hehla vukungundzwana, vuxisi na ku tirhisiwa ka mali hi ndlela yo biha leswi fambelanaka na Mbalula hi nkarhi lowu a endzele Dubai hi 2016. AfriForum va tshemba leswaku mhaka leyi a yi lavisisiwangi kahle, naswona va lava leswaku nandzu lowu pfuriwa nakambe. We say it mirrors at this particular matter. We go further, we say that the failure of the National Prosecuting Authority to prosecute is irrational and is based on an absolutely wrong understanding of the definition of corruption. We say it's a perfect storm. The Hawks provided a deficient case docket to the NPA. The NPA did no further investigation, but just took a decision on a deficient docket. AfriForum yi vula leswaku loko NPA yi nga teki goza yi ta yisa mhaka leyi emahlweni hi tindlela ta nawu, kambe vandla ra ANC ri seketela Mbalula va ale ku amukela vuxokoxoko lebyi nga humesiwa bya Mbalula lebyi va byi hlamuselaka tanihi ku ringeta ku n'wi onha vito na ku lava ku onha vandla ra ANC. Kambe hambiswiritano, ANC va ri va na ntshembo lowukulu eka matsalanankulu wa vona. Malanguta mahungu eka SABC kasi ku tlhela languta hungu leri nga rhanga. Vusimuzi Cat Matlala a ri ekhoto ya le Pitori ku n'we na ntlawa wa vahihlokulobye katsa va general va le xiphoriseni va langute na swihehlo mayelana na thendara 360 million wa tirhandi ya le xiphoriseni leyi vuriwaka ku va nyikiwe khampani ya Cat Matlala ya Medicare 24 hi ndlela ya vukungundzwana. Hofisi ya vuchuchisi NPA va ri Nthabiseni Zama hi yena a nyikiwa mali ya ku ya hakela tinkavi to ya dlaya valala va Vusimuzi Cat Matlala. Matlala u langute na milandzu yo hlaya kumbe u langute na milandzu yo hlaya yo ringeta ku dlaya ku katsa no ringeta ku dlaya khale ka mutlangi wa tifilimi
wa ka Mobango eka SABC2 Tebogo Thobejane. Thobejane u ponere a hlamile loko movha loyi a famba hi wona u baleseriwe ku hlaya hi AK47 eSandton hi lembe ra 2023. Nzama u vula ku va a hakeriwe 100,000 kusuka eka rin'wana ra mabindzu ya Cat Matlala. Kuna swihehlo swo nthabiseng Nzama u kume mali ya ntsengo wa 100 wa magidi wa tirhandi kusuka eka Vusimuzi Matlala hi nkarhi lowu Tebogo Thobejane a nga baleseriwa hi wona. Vachuchisi va ri mali leyi yi rhumilwe mubaleseri loyi hi tlhelo a nga tatana wa muhehlo wa vumbirhi eka nandzu lowu. Vachuchisi va ri mafambiselo ya mali a ku ri ndlela yo ringeta ku ngungumerisa mali ku pfala ku mali a yi ta yi suka kwini. It's common cause that the money went through to her account, but in order for you to prove money laundering, the person receiving money must have known that the money that they are receiving is proceeds of crime. There's no proof of that. There's simply no proof of that. Vachuchisi va heta na leswaku Nzama u tlhela a kuma 10 ra magidi wa tirhandi kusuka eka Mulukamano masikunyana loko CNKD Ventis Makhubong a nga se dlawa hi Sunguti 2024. U vula ku va nakambe a hoxe yin'wana ya mali leyi eka vanhu lava a thoriwe ku ya dlaya. Maqweta yako va tlhela va kombela ku vumbhoni hinkwabyo byi andlariwa. Leswi vachuchisi va nga pfumela. There's cell phone records which the state intends to use as evidence that has not been discovered, and that is what we're expecting from the state. And we are going to consider whatever the state is going to discover to us. Nzama, Vusimuzi Matlala, Ngamu ya Tsakani Matlala, Tiego Mapusela na Musa Kekana, va langutele ku va ekhoto n'hweti leyi taka. Kasi ntengo wa vona wu veka eka siku ra 20 ra Mawuwana lembe leri. Wanuna loyi a ehlwaka hi ku dlaya vavanuna vambirhi mayelana na mali ya RAF u nyikiwe bail ya magidi 2 wa tirhandi kumbe magidi 20 wa tirhandi. Sidwell Khoza wa le Bushbuckridge a ri ekhotela Nelspruit eMpumalanga. U vula ku va a xave munhu ku ya dlaya xihlamariso Sambo na Kenneth Nkuna endzhaku ka loko va ha ku kuma mali ya RAF. Mudlayi loyi a xaviwile u se a gwewe 25 wa malembe ekhotsweni. Mutirhikulori a ri ekhotela Nelspruit loko Khoza a nyikiwa bail. Nhlamulo Mabasa. Kusukela hi n'hweti ya Nhlangula lembe leri nga hundza, Sidwell Khoza a nga tivoni nandzu. Ku hehliwa leswaku a tivula munhu loyi a tirhisana maqweta ku pfuna vakoxi va mali ya RAF. Endzhaku ka nhungu wa tin'hweti xihlamariso a hakeriwe mali ya RAF, Khoza u va a khomiwa hikwalaho ko va dlaya havambirhi. Swi na 5 wa tin'hweti Khoza a ringeta ku endla xikombelo xa bail, naswona namuntlha u ve a humelela. Applicant is not to have any contact or interfere with any of the state witnesses. Number 4, the applicant will not commit any Schedule 1 offence or be involved in any criminal activity during the time on bail. Qweta ra Khoza ri hehla leswaku mfumo a wona vumbhoni mayelana na swihehlo leswi Khoza a nga langutana na swona. Client ya hina Sidwell Khoza u tshame 6 months a jele for nothing. Na court swi vulavurile leswaku case ya mfumo ya tseka. Mindyangu hayimbirhi a yi amukeli xiboho xa khoto. Hi nga tsakanga tani community mara hi ta ku yini ku ri judiciary yi na matirhelo ya yoho hi tindlela ta yoho na hi ku twisisa ku mimeri wa muhehliwa ha mi tivisa i munhu wa njhani atikweni. So loko hi swi vonisa leswi hi vhela hi swi tiva swa ku xuxumbisiwa ka swin'wanyani kumbe ku va ku tirhisiwe timali ku maneuver these processes ya sweswo swa swi ve koho na ku i ri ntiyisisa swa ku ya sweswo swa ku sweswi tiko ta chaviseriwa vaakatiko va ta chaviseriwa even ti-families letiya and we know ku ti-suspect leta timbirhi leti ti nga se kumekiki swi nga endleka va hlangana na swin'wana swa nga ri kahle ku dlaya nandzu luwa. A hi khomekanga kahle, lexi endlaka ku hi nga khomeki kahle swi vula ku hi na swisiwana la South Africa a ku na la hi nga humelelaka kona ku ta humelela lava nga na timali. A ni ta ku phambili lava nga na timali phansi hi swisiwana hi hina swisiwana because namuntlha hi swi vone kahle mfumo wu hi kombe kahle ku hina swisiwana a wu hi tekeli nhlokweni u tekela ngopfu nhlokweni lava va nga na timali because ha hlamala ku loyi a nga qachiwa a nga sentensiwa and then mastermind loyi a nga qacha a kuma bail a humela handle.
ku dingiwa ka nandzu swi hundziseriwe ka siku ro sungula ra n'hweti ya khotavuxika ku ya emahlweni na vulavisisi. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela. Mune wa vavanuna lava vuriwaka va swigevenga va baliseriwe va dlawa hi maphorisa eUville eJoni. Un'wana wa vuntlhanu u vavisekile. Maphorisa va ri lava ntlhanu a va sala ndzhaku no phangela vanhu lava va fika laha tikweni hi swihahampfhuka kusuka erivaleni ra OR Tambo. A va famba hi movha wa Suzuki Swift wa tinomboro ta vuxisi. Maphorisa va kume na swibalesa swinharhu. Maphorisa va ringete ku yimisa movha eUville kwalomu ka hafu ku bile awara ya 5 mixo wa namuntlha, laha ku nga landzela ku hlongorisa ka rivilo lerikulu. Endzhaku ku ve ku sungula ku balaselana exikarhi ka vaehleketeleriwa ni maphorisa. Vavanuna va mune va balaseriwe va dlawa, laha wa vuntlhanu a nga le xibedhlele ehansi ka vurindzi bya maphorisa. Early this morning, Crime Intelligence contacted our operatives on the ground after they received information that there was going to be an incident of airport following. Then they gave the description of the vehicle. Then the team, comprising of our tactical response team, TRT, as well as Houghton Traffic Air Wing, was called together with the private security company. Then they followed the vehicle, and then when the suspects realized that the police were following them, they started shooting at the police. Then the police retaliated. Ababakanyeli etlhelo leswaku va nga va va tirhisana ni un'wana erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo. Where there's probability that they're working with someone inside, and then they follow that suspect and then rob them. Yes, it's not the first incident. Beginning of this month, there were 2 people who were arrested, and they are still in custody right now. Muhehliwa u ta langutana ni swihehlo swo dlaya swo ringeta ku dlaya. It's going to be a case of murder, attempted murder. Then the attempted murder is also going to be against the police officers and the security officers that were here. The suspects are going to face a case of attempted murder against them because they were shooting at the police, so that is attempted murder. And then there is also going to be a case of possession of unlicensed firearms and ammunition. Mboni hlamusela hi laha ku balaselana swi nga humelela ha kona. I had a rain of gunshots. I knew something major was happening, so I decided to keep my calm in the house because I knew I was safe. Maphorisa va vula leswaku swibalesa leswi kumiweke ni vaehleketeleriwa swi ta ya kamberiwa ku vona loko ku ri ku swi tirhisiwe eka vugevenga byin'wana kumbe Randi ya laha kaya yi tilele ku pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 16 rand 88 cents, pound 22 rand 57, euro i 19 rand 56 cents, kasi pula ya tiko Angola na Botswana i 1 rand 17. Minkavelo eka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,566 a ounce, platinum i $1,964 a ounce, kasi nxavo lumbisi i $100.16 hi mphongolo wun'we. Xiviko xa maxelo xi ta landzela na mutirhikulori i tiakeni Mkhalane endzhaku ka mavhengele. Mina vito i Musa Mabunda. Arpere. riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisaka la xifundzeninkulu xa Limpopo, kasi na kwala Mpumalanga, KwaZulu-Natal kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona i kha ri kwala ka 30 wa tiphesente, kasi loko langutisaka la Free State kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona i kha ri kwala ka 60 wa tiphesente, kasi Mtsuku na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisaka la xifundzeninkulu xa Eastern Cape, Free State, kasi na kwala Northern Cape na kona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kasi na kwala xifundzeninkulu xa Limpopo na kona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku languteliwe mpfula ya tilo kwala
kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal, Free State kasi na kwala Northern Cape kona ku languteliwe mpfula ya tilo loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kona a langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala Pretoria ku ta va kha ku hisa, Johannesburg 28 kasi loko langutisa kwala Springs kona ku ta va kha ku kufumela famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Musini kasi loko langutisa kwala Botsoleni, Maphata, Blingvate, Dzumeri kasi na kwala ka Home na kona ku ta va kha ku hisa, Thondo yi ta va kha ku hisa ku kufumela kwala Polokwane kasi kwala dorobi a Phalaborwa kona ku ta va kha ku hisa famba ka 32 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi na kona ku languteliwe maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa, Skukuza, Mbombela ku hisa kasi Middleburg na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku hisa kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana kasi Richards Bay 31, Durban kasi kona ku ta va kha yi famba ka 29 wa ti-degrees kasi na Ladysmith na yona yi ta va kha yi famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa kwala Eastern Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo kufumela kambe ku va ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana, Mthatha 28 kasi East London 24 kasi Gqeberha na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa kwala Western Cape kasi na kona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela kwala George Mossel Bay 23 kasi edorobeni ra Cape Town na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape kasi kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana kambe ku kha ku hisa Springbok, Upington 30 kasi loko langutisa kwala Kurumani na kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 28 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State kona ku languteliwe mpfula eka tindhawu tin'wana, Sasolburg 27, Welcome 26 kasi loko langutisa kwala Bloemfontein kona ku ta va kha famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa North West kasi na kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela kambe ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana loko langutisa Rustenburg 29 kasi Mahikeng na kona ku ta va kha ku kufumela kwala Tusker kona ku ta va kha ku hisa loko langutisa kwala Vryburg yona yi ta va kha famba ka 29 wa ti-degrees kasi xalawa ku ri maxelo na mina Takeni Mkhalani.